Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag itak at impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Luisa. Adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Dudua kami laeng nga kabsat. Ipatpatig ko ti kabsat ko. Gatsak tinang paadal kan kuana. Aging ga nakaturpos iti kursuna, akin na maestra. Bueno papagayam, hintay tinggan di pakasaritaan ni Luisa. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Adaman ang sabong iti flower vase ko. Ay na, di ka katagyaman. Taad dalat ta sabong di talamisaan mo. Ay, sadlat ta mamingga ni Fred nga gikabil iti sabong dito'y lamisaan ko. Ngam sayang, adan boyfriend mo. Wan, imbagak daytan ka ni Fred. Ngam, saan latamat amamingga nga gikabil iti sabong dito'y lamisaan ko. Agayat kan ka ni Fred. Amom, naawan ko mga boyfriend mo. Ibagak asong batam laangan ni Fred. Ngamin, nataermat ka na singpat. Ay. Good morning. Oh, Fred, nagpintas dito'y sabong dito'y flower vase ni Luisa. Uwen, mula ni tatang ko dahi tayo garden na. Nagpintas, akas iti kapintas ni Luisa. Pudnut ako na, Belen. Oy, da kayo adwa sardengan da. Okay, sige. Inakon iti lamisaan ko. Sige, inakmatan iti lamisaan ko. At sapay la ko ma. Tama gusto am da kita sabong, Luisa. Uwan, magusto awan parikot. Kat pagyamanak lata, friend. Pagsayatan na, taada coffee room tayo diti opisina. Dito tayo nga agkape, kan mangan itibalon tayo no kasta a lunch. Wan saanin anas kan arumwar tayo. Kat, anya tibalon mo? Fried chicken. Siyak, balatong anasagpawan iti karne, kan bulong parya. Adabalan ko. Pinakbet, yan prito at tilapia. Ay, wow! Alaa, irwar mo nga roden tamangan tayon. Wen, ato tibalon ko. Mabit lang ta irwar ko, Nagado day tabalon mo, Fred. Para kada tayo dayta. Inanang ko tinagluto. Oh, mangan tayo. Sapay ko mata magustuhan nyo tiluto ni nanang ko. Nalaing day diyang agluto. Oh, Luisa, nagasat ka no ni Fred ti pakyasawaam. Tanalaing nga agluto ti katugangam. Bilin, noon nyo lang ditang tisasawam Alakit din, mangan tayo. Di ka agdanag. Agradwaran ti kabsat ko. Naway hatan nga agdate, iti oray anyang aldaw akayat mo. Italaman ang nakita ta. Manmanuta lang nga agdate. At patinggatalatan iti video call. Diyak namin kaya't asayangan ti oras ko, Gerson. Sayang kadikan ka ti oras. Musyak ti kanwam. Sana kasta. Ngam kayat ko nga ipaay ti oras ko iti kabsat ko. Kayat ko abantayan anaimbag tapno makagraduar. Makaurayak matitdi. Saan na bali? Agraduaran. Agkalay sa tandon. Apaman ang makagraduar ti kabsat mo. Ha? Buwan. At damatan urmong pangaramatan ta. Saan Agur nungak pa iti mainayon. Diyak kaya si kalang ti agastos. Rumbang adwata. Isugit laang. Tati kwarta. Kwarta matlaang. Agkalay sata. Ngam saan pa'y nga ita? Madanong tulat ta. O ala, mangantakit din. Sapay nagaduday ta inorder mo akananta. Saan ta maibos na kita? I-take out mo, no di ta maibos. Ken, ag-order tayo ti sabali. Para itikabsat mo. Jack na pupuutan man ading ko.
Nadanon matlaangan da ito inururay ko aparte ti biyag mo. Agyaman manang. Oh, agmarcha tayon. Agsagana kan. Wan manang. Kamao dyan na. Agmarcha ka matlaangan, ading ko. Jenny, yamamok kan ni Gerson, boyfriend ko. Naragsak ka pa naggraduar mo, Jenny. Thank you. Ang dagayang boyfriend mo, manang. Ngam apay adi mo inyam amo idi kanya. Sana bale Tainyam amunang itankan ka. Nataargayam ti boyfriend mo, manang. Kama, maadaanak mo't iti boyfriend akas kinkwana. Wan, mabalinan na maki-boyfriend ka. Gaputa, nakagraduar ka magtan. Ket itatanakalpas ka. Nawaya kami mat siguro nga agdate ka ni manang mo. Kinontrol ko ti pa nag-date mi. Gaputa dyak kayat ti gastos. Isupay nga allowance mo ti gastusan. Saan ko matapaggastusan ni manang mo? Yang di nalata kaya tarumwar kami. Sagpaminsan laeng. Ay, kastagayam. O ala, mangan tayo git din. Ibusan tayo dagiti in order tayo. Kat siya kung timang bayad kadagiti in order tayo. Oh, adto yung ti files asap sa pulam, mare. Idisok dito lamisaan mo. Agyaman mare. Oy, mare. Ag birthday inton Domingo, jay anak ko. Nga, inaanak mo. Ha? Kasta ka di. Sige, igatangak iti regalo. Addan anak ko. Ngamsi ka, awan pay. Oh, kat kasano? Mabalin mo, ti agkalaysa. Gaputan nakagraduar mo ton, tay kabsat mo apagad adalam. Wan mabalinan. Ngam, saan pa yakadagitoy? Ay, naimbag ta di nakainsukat ni Gerson. Gaputang manmano kamot amakidate kan kuana. Ay ayatan nak ni Gerson Belen. Iso anak ka uray. Di mo pa inyam amo kanyak di boyfriend mo. Ladawan na laang ti impakitam. O sige, yam amo kan to kan kuana. Ala, umay kanto ije balay inton Domingo ha. Awisam ti kabsat mo. Kastamat kan di boyfriend mo tapno makita ka. O sige, umay kamin to. Nasayat mo't. Kaya't ko ang makita ti kabsat kantay boyfriend mo. Siyak tinagluto, manong. Sapay ko mata magustuhan nyo ti lutok. Panagkunak, kat naimas ti lutom. Wan Gerson, naimas ti luto ni Jenny. Alaman na ron. Ramanan tayo man. Ay wan gayam. Agaw-awis ni Maribelen inton Domingo. Dumaray tayo kano at talo iti kasangay ti anak na. Nasken kano a dumaray tayo. Sige, manong Gerson. Ramanam ti lutok. Mabit lang, ha? Ikak ti platom iti makan. Lokasta, saan ka na makasurot, Gerson? Sapay kaya't nakamakita ni Maribelen. Saanan. At importante alakan ko ita. Si kalangan ti dumaray. Sige. Kastapay nga ron. Bye. Bye. Siyaklatan ti dumaray iti kasangay ti anak ni Maribelen. Amangan no adama kunana no jak dumaray. Ay, sayang. Kunak no naisurot mo ti boyfriend mo. Ngamsaan mo't gayam. Ala, sana bale, tadamat ni Fred. Nasayat matada ni Fred. Kunak no di ka makadaray, Luisa. Apay kit din asa. Ala, agsarsarita kayo adwa ditoy. Tay naksabtan dagiti agsangpat asa nga ili. Sige lang. Alada po mimpintas ka ita, Luisa. Agyaman na. Awisin kayong tukumamat iti balay. Kaya't da kayo ang makita ni nanan. Da kayo akatrabaho. Okay, awan parikot iti dayta. Ilutuan da kayo kano iti pinakbad. Paborito kasi da. Ken ipurusan da kayo ni tatang iti prutas sa mulanan. Nagsayaatan. Sige, ibagam laang no kaano kami ama pa ni Jabalay yun. Ta sigurado nga umay kami kan ni Belen. Gerson? Ada?
balay? Kuha, Belen. Rumwara ko man, ibisimangpat ka. Manang Luisa, sorry ha. Ngam, dakamin ka ni Gerson. Anya ti kayat mo asawa na da kayo? Saan asika ti kayat ni Gerson, manang? Nudikat siyak. Anya, Gerson, jak maawatan da ito eh. Sorry, Luisa. Ngam ni Jenny tikayat ko. Sana sika. Damo pa'y lang apan makakita kan kuana. Katagayata kun kan kuana. Anya? Wan Luisa. Isuala dingitag. Agbreak tan. Tani Jenny gayam ti ay ayatag. Kaano lang ang nakitam ti kabsat ko? Ita, ay ayatamon. Aging inayat kayon. Imposible man para kan ka. Ngamday tatipod mo. Sorry, manang. Sorry at talaga. Saan, Gerson? Sana po na dayta. Imposible. Shakti ay ayatam. Saan ati kapsat ko? Adda dito'y balay ni Fred. Inawaga ka dagos nga agsubli dito'y balay ni. Idi mawag ka nga agsangsangit. Ako nam nga umay ka dito'y tada parikot mo. Anya tinapasamak, Luisa. Anya ti ko naman napasamak iti balayo ayang. Anday dyan ni Gerson. Diyak ninamnama nga dagayam nagkinaawatan da ka ni Jenny akabsat ko. Anya? Ay, nayanti boyfriend mo. Inuko na ka. Ganti pa'y kabsat mo mismo, tinang isukatan na ka. Apaya kasto'y tirik na ka. Apaya nakasaksakit. O na yan dayjay akabsat mo. Boyfriend mo ngam inagaw na. Ay, hanyamot yan day ta klase ti kabsat. Pinagadal mo. Ngam awan utang na anaimbag anakam. Oh, nakadanon tan dito'y balayo. Panagkunak. Saan ka pa nakasagana sumangoy ti kabsat mo? Tinasayat. Agawid ta pa'y langit di balay. Nasaysayat no sumurot ka pa'y lang kanya kay di balay. Ngam ti agawid ka. Asaan ang nasaya at ti panaglangan yung agkabsat? Iso sige. Agawid ta pa'y langit di balay. Ijay kan amaturog ita arabi eh. Nakasaganan ti pagturugam, Luisa. Yung ka nagina na. Agyaman ak, Fred. Awanan yaman na. Inton bigat, ipasyar ka iti aglawlaw. Tabarang makailiw-liwag ka. Oo. Di kagsangit. Madadal ti kinapintas mo no kasta. Pasensya ka na. Nasakit lata ti marikrik nak. Gapo iti panangisukat ni Gerson kanya iti kabsat ko. Wen, awatak ti Ritnam. Nasakit ita. Naminto nagangay. Mapunas tumatlaang day ta sakit. O sige, Luisa. Mangan ka dita insaganan ni Nanang aprutas. Palasang ko. Mangan ka iti preskwa prutas. Tapno ad-adda po mintas ka. Uwan nga ruda. Nagpintas ka. Ngam ad-adda po mintas ka. Nang runa no umisam ka. Nana, tata, agyaman naktada kayo. Inlutuan na ka ni Nanang iti pinakbet a paborito mo. Agyaman nakmanan, nana. Ngam, kasladyak mag-anas ti mangan. Ay, saan mo panunutin ti manglilipot a boyfriend mo? Panunutin lang na talaga saan ada kayaw tinaikari ti tunggal maysa. Naimbag ta nagawid kan, manang. Kunak no saan kanya agawid. Apay kumadyak agawid. Kat balay dagiti naganak tada ito eh. Manang, kuna ni Gerson, ison ti makaam mo iti magastos para iti board exam ko.
Isukano ti makaamo kanyak, manang. Kat ko na, agkalay sa kamin iti kabiitan a panawan. Anya. Inamabulan ang tinapalabas, Mari Luisa. Kat, kasla, nakapag-move on kan. Husto kayo. Nalakalagayam ti maka-move on. No manglilipot ti boyfriend. O kat, kumustan ti kabsat mo? Agkalaysadan iti mabit. Intulok mo nga kalaysada? Wen. Siguro, isuda tinay kari iti tunggal maysa. Tas idadaan mo't ni Gerson na mangikalay sa kankwana. O kat, kumusta ti panaglangan nyo iti kabsat mo? Kabsat la ti kabsat, Mare. Sa bagay, wan gayam, nakasaritak ni Fred, napudno kan ka. Mangal alala ang iti gundaway, tapno agdaton kan ka. Kasta ka di? Ay, kasladyak sa kayat ti agayate. Uy, ikam iti gundaway ni Fred, Mare. Sigurado, saan ka nga agbabawi? Imayak dito'y balayo, Luisa. Takayat ko ti agdaton kan ka. Fred. Kayat ko lang ay baga ti marikrik na kan ka. Kat sapay la kumata saan ka agumura. Awan ti rason agumura ak, Fred. Nasayat ka abaro. Nasingpet ka. Agraman dagiti naganak mo. Nasayat da kanyak. Ikan na kumaiti panawan amang tingiting itiriknak. Wen, Luisa, makaurayak. Ket paayan nakman kan saan. Agtali na idlat ta kuma, tinasaya at apanaglangan ta. Idi agangay, sinong batak ti panagayat ni Fred, Mr. Lonely, ket naragsak ti relasyon mi nga agayan ayat. Ket da Jenny ken Gerson, nagkalaysada maten. Ket naragsak aklata para iti kabsat ko. Gapo ta makitak, anaragsak iti den na ni Gerson. Ken nasaya at tibiyag na. To'y pagayam mo, Luisa. Pagayam Luisa, agyaman nakiti dayto apakasaritaam. Numaminsan, naangaw ti gundaway. Ano apay anasken amasaktan ka para iti sabali. Ababaen ken ka, nagsabat ti dalan da Jenny ken Gerson. Ay katala, sapay ko mga rod, tagtultuloy matiragsakyo kini Fred, akaayan ayat mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Luisa, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paglay. Computer recording technician Leonard Ribotazo. Kan musical scoring Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailinged itinagan a Lorraine. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat apaidrama to'y kapadasak iti bihag. Apulos nga awampay nangis istoryaak, uray iti bukod ko nga ina. Bueno papagayam, intay tinggan ti pakasaritaan ni Lorraine. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya ti kunam, saan kan nga agtuuloy nga agadal? Saanan nanang, makiasawa akon ka ni Diego. Ang sayang ba't anak ko? No saan mo nga ituloy ti agadal? May sa taon langan katagraduar kan. Nagsardeng akon iti trabaho.
Apay nga na nagsardengkan. Saan nga rod akayat ni Diego nga agtrabaho Kasanom nga rod amay tuloy ti panaghadal mo no nagsardeng kamot na nagtrabaho. Nanang, adamot mabalin ni Diego nga agbalin nga asawa? Uray pay, anak ko. May mayat matlaeng, no adan halpas mo a kurso. Saan nga roden akayat ni Diego nga agtrabaho Apay ngamin amasapul a pagsardengan na ka. Di na ka di ambaw asi ka timang papaadal iti bagem. Ala, bayan nyo nanang. Tainton makapagkasar kami. Ibagak a pagtuluyan nak nga agadal. No kasta, aging ga ita? Saan nga mo ti inam abar ti pagtrab-trabahuam? Isang pinagsardeng na ka ni Diego? Saan? Sigurado ang makapungtod lang. No ibagak abar ti ayan ko. Get? Talaga nga rin agkasar kayon kay ni Diego? Well, nabanugak matan nga agtrab-trabaho kan agad-adan. Kaya kung ti aginana. Jay agyan lang iti balay ajak problemaen. No pangalaak iti igatang ko kadag iti kasapuna. Imbag pay kan ka. Tanaka birok kan iti seryoso kan ka. Jay nakasagana amang ikasargan ka. Saan ka amadanagan, Minerva? Makabirok kan tumot lang iti lalaki aparagan ka. O sige, panawan ka pa'y dito'y lamisaan mo. Urayim latan ni Diego. Kasapulak pa'y trabaho. Okay. Mapan ka nga roday. Tamangan lumaungtan ka pa Itay kakadipay nga gururay. Saan ba't kiti? Kapampanaw lang ni Minerva di tilamisaan ko. Kinagkadwaan na kabayatan ti kaawan mo. Kasana? Nakasarita man tiinan? Imanugot nga kalay sa atin. Awan maaramidan na, no iso ti kayat ko. Adakid daw ti inak, Han. Oh, anya day ta, Han? Kayat na nga ilepas ko ti panagadal ko. Kat, anya nga rod ita ti kayat mo nga mapasam. Mabalin ka di nga ituloy ko ti panagadal ko. Apaman ang makapagkasarta? Day talaga yan. Okay, no problem. Kasanaw, aginroll ka matlaan. Wan nanang. Uray bumakat akon. Ituloy ko latan ti agadal, ta isungot ti kayat ko. Ay, bimbakit ka nagpaiso iti pagadalan. Kasanaw kat pasaray sumardeng ka sa mo ituloy man ay. Wan tawan mat nga rod kwarta abus-busak. No kumasaan ana sa pinanawan na ni tatang mo, natulungan na ka kuma anak ko. Anyangay nga rod, nanang. Katkasjay matigas at ni tatang. Agreeing kan, Han. Saan ka diada mo asarak mo itay di pagadalan? Wan, Han. Ngam, 9 o'clock nga agrugi ti klasik ita. Sige nga rod. Umuna ako na rumor. At the appointment ko ita. Sikanti makaamo dito eh. Okay, Han. Ay, kayat ko pa'y timaturog. Ala, ituloy mo pa'y lang nga rod timaturog, Han. Mabit lang. At igam ti kwartan. Thank you. Sige, Han. Ibatim latan itilamisaan. Partakak timag na. Amangan numala daw ako ni ti klasik. Ay, sorry, miss. Pasensya ka na. Nagdardarasak ngamin. Amangan ngamin numaladawak. Ay, sorry, Mat. Oray siya kat agdardarasak, Mat. Ang gayam, siyak ni Jomar. Anya ka di mo tinagan mo. Siya ni Lorraine. O sige, panawan kan. Amangan numaladawak pa'y. Apay arabi imanan asimmangpag ka. Overtime, Han. Kanayon kamutan amarabyan. Gapo taado ti marami di opisina. Kasta ka di? Kumusta ti panagadal mo?
Okay lang, Matt. Inton Sabado, adda pangayam amwakan ka. Gagayam ko iti negosyo. Nadamag da nagkasara kon. Kaya't da maam-am mo. No asino ti asawak. Kasapulan pa'y kadi ayam muna. Siyempre. Kaya't ko makita da ka. Kaya't ko makita da ti nakapimpintas nga asawak. Day talaang ti makagapo. Han, dakkel apa kay dayawak. Gaputan na pintas ti asawak. Kasta kadi? Day ta kadi ti makagapo? No apay nga kasar na? Siyempre, saan nga aday ta? Nasingpet ka. Gapo ta agtultulnog ka iti amin akayat ko. Kumusta ka matay anak ka? Imbag man ta nakapasyar ka. Nabayag ka di nagpakpakita dito'y balay. Uray nanang. Tao-awagan kayong matakanayon. Kahit kumusta kayon ka ni Diego? Okay kami laang, nanang. Kanayon abisi ni Diego. Danda ni awan oras na matlaang para kanya. Kapo siguro iti negosyo na. Day tati kanayon na nga ibaga. Sana bali Basta di nakabaybayan. Saan matkit di nanang? Di nakmat imimutan ti asawa. Nang runa no maipapan iti kwarta. Alakit aw-awatam latan at ti asawam. Tinapatag saan nakaabaybayan. Oh, naimbag man ta nakapasyar ka gayam. Gaputa mo boring ak ityabalay. Manumanan nga aldang maawan ni Diego. Nagbiyahe. Kadwa na dagiti pada na ang negosyante. Iso aliw-liwa ang matibagim. Siyempre nagrigat nga tati agmay-may sa ngawan ka sa una. Sa bagay, agpaiso tinako nang. O sige nga ron, agsubli akon iti trabaho. Enjoy, gayam! Okay, gayam. Kaslang mabigbig ko ti adda iti bangir alamisaan. Pasaray kumita kanya. Sa dino ka din tinakakit-kita kan kuana. Hi, miss. Hi, Matt. Agmay-may saka kami. Mabaling ti makitibal. Owen. Ang may saak. Sige, ang tugaw ka lang. Yaman ka. Malagit na kadipay. Familiar ti rupam kanya. Ngam saan kon amalagit ti nakakitaakan ka? Sikat di nabangga kaya pagadalan. Saan ka di? Juan. Malagip ko. Apay nga adda ka dito eh. Awan. Kayat ko lang ti agrelax. Sige. Apay nga adda ka dito eh. Kaskan ka. Kaya't ko matiag-relax. Mabalik ti agdama? Ha? Anya day ta? Mano ka din titawan mo? Amok namin nga ubing ka ngam iti siya. 19. Kasi ka ngay. 29? Mas daw ka siguro. No apay asa anak pa lang ang nakagraduate iti daytoy atawan ko. Apay ka di. Siguro, kanayon ka mabagsak. Mabagsak ka dagos? Saan ka di mabalin ako rangak iti financial? Kurang iti financial. Kas makita kan ka. Kat saan ka nga kurkurang iti financial? Saan itan? Gapo iti asawa. Kasta. Nagdagaya man asawam. Saan nga minamadlaw? Kasta nga paiso. Addan asawa. Apay nga ron nga ka dito yung agmay-may sa. Ayan ti asawam. Adda business trip na. Kasta ka ni. Okay. Awan mat siguro dakas na. No kaduan ka nga ginom. Pasensya ka ni tinapasamak ka data. Agpadata na Bartek. Iso saan taan nagawidan tarik nata. Agbabawi ka kadi tinapasamak ka data. Natural. Addang asawak. Katsapel ako nga. Taawan sa bali ang makaam mo itinapasamak ka data.
Awan pa nagbabawi iti napasamak ka data. Kat namnamaag kakasta ka kumamat. Ngamin, damo pa'y lang nga nakita ka. Agayata kun kan ka. Kat ingkar kararag ko, ti panagkita tamanan. Anya? Sapay ko ma, tasan aday to'y ti maudi a panagkita ta. Jomar? Mabalin ka di nga alaag ti cellphone number mo. Sige. Hello? Jomar? Mabalin ka di nga kita tamanan. Sige. Ngam saanen nga itinagkitaan ta idi. Adda ngamin am-amo kichay. Katjak kayat ama-amuan na ti relasyon ta. O sige, sukunan ka dita balayo, at taksiyak. Okay nga, Rod. Orayan kalangan ditoy. Bye. Asino ti lalaki akaduam iti daydi abar, ha? Asino mat ti babae akadwam? Sakti mo na nagdamag. Saan ka di? Gayam ko. Barkada. Barkada? Adda ka di barkada nga arig na kat ungwan na kan. Apay akasta ka. Kat agpada talaang mat. Oray sika. Kat nakita ka nga inagkam ti babae akadwam. Saan ta ngagpada? Gaputa siya. Kwartak ti busbus-busek no agbabayak. Sika ngay. Tandaan am nga gap-gapo kanyak ti kwarta a busbus-busek. Iso nga adda karbangan. Idin to ta siya kat awan. Kasta ka di. No kayat mo nga ituloy ti relasyon nyo iti daydi a lalaki. Nawaya ka a pumanaw dito'y balay ko. Anya ti ko na? Agsubli ka manan nga trabaho dito'y bar? Huwag. Nagsina kami ka ni Jed. Anya? Apay man? Atidog nga istorya. Ay, anya matan ti mapaspasamak kan ka? Kung naglakit din wagtal ng tibiyag mo? Kastamot ti panagpunag. Ngam saan nga aming akayat tayo itibiyag. Kat iso ti masuba. Kaano ka nga rin namang rugi? Inton bigatin. Sa dino nga rin ti pagnanay damita. Nagsubli ako iti sigod a boarding house ko. Amo ka di tinan? Saan pa? Kan awan pa'y planok amang ipudno kan kuana iti amin. Itatanagsina kami ka ni Diego. Anya ti makunan? Siyempre, awang tinagbaliw. Aywan gayan. At dain sangpat ko amakan. Amok ngamin asan ka pa'y anangan. Amok nga awang kwartamitan. Tanagsina kayo ni ti asawam. Sana bale? Takabaulak mo tagtrabaho. Tinapatag kanyak. Kat saan ka amapukaw? Uray siyak mat, Lorraine. Diyak kayat amapukaw kay tibiyag ko. Among ka di amas pinili ka ngam ti asawa? Anya nga ron ti plano mita? Agtrabaho ak. Kat ilapas ko ti panagadal ko. Nasayaat mat nga ron no kasta. Kat day tam ti aramidak. Agadalak ang nalaing para iti masakbayan ta. Talon nga aldaw asaan ang nagpakpakita kanyak ni Jomar. Unattended na ti cellphone na. Anya nga ka ti mapaspasamak kan kwa na. Anya nga tano padasak ti mapan ijabalayda. Sa anak nagpakita. No di kat agpaliiwak lang. No anya ti mapaspasamak. Aapay nga ado ti tao di tabalayda. To'y ta nakasabit at tarpaulin. Sana po no. Panasak tagdamag iti babae anak katakdara iti dahi siya banda. Barang amuna. Noan niya tinapasamak ka ni Jomar. Nana, naimbag abigat yun. Mabalin ka di tagdamag. Anya ti damag ang balasang ko. Amoyo ka din anya tinapasamak ka ni Jomar.
Amamom ka din ni Jomar, balasang ko. Wala na. May sa kagayam na. Ngam nabiit pa'y anagam-am mo kami. So asaandak pa'y siguro anakit kita. Nadisgrasya ti kaanak ka, balasang ko. Talon nga aldaw tinapalabas. Anya? Umunag ka, balasang ko. Tamapan mo tanawan ti bangkay ti kaanak ka. Nana, mabalin ka di akadwa andak. O sige, balasang ko. Umay ka, takadwaan ka di tauna. Nagsakit, Jomar. Awan man lati mag-amam mo kanya, kadagiti ka pamilya. Gaputa din akmat mabalin ayam amo. Gaputa dan asawa. Ngam uray pa hinukas na. Kaya't ko amamuam, nga inayat kay ti kasta unay. Nagsakit lang ang panunutan. Anagababa ti panawan ana ipaay para kadata. Sikat ti kayat ko ang makadua iti tungpalbihan. Ngam apay, apinanawan nakmatan, Jomar. Diyos ko, adak ita dito balay mo. Tapnag daw iti pamakawan. Kadagiti amin ang nagbasbasulag. Kasdamatan akayat ko ti agyaman. Kadagiti amin ang paraburyo kanya. Gaputa ka maudyanan na. Ang turpusa kuhan. Kat apaman ang makapagturpusak. Mga baruan anak. Agaprodak. Kat sadyay bala si tao. Amang rugi akmanan. Nabayag-gaya man anagsiina kayo kani Diego. Ngam apay nga itamlaang nga ibaga kanyak. Gaputa jak kayat nga agdanag kayo kanyak, nanang. Sana bali. Tanda tungpal ko matiara pa apyo ang makaturpusak. Iso nga ita, imayak di tayo balay. Anya ti kayat mo asawan, agraduar kan? Wananang, kat kayat ko, ada kayo ti mangimarcha kanya. Ay na, agyaman anak ko. Tatinungpal mo matlaang ti kayat ko ang makalpas ka iti panag-aadal mo. Ita, Mr. Lonely, adda akong dito'y balasiw tao. Ket may saak kadagiti naayat nga agdingdingeg kadagiti drama yo. To'y pagayam mo, Lorraine. Agyaman pagayam Lorraine, iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, amin tayo aparswa ket makaaramid iti basol. Tinapateg, ammo tayo ti agbabawi, ken ikiddawan iti pammakawan, tinagbasulan tayo. Ken ammo tayo ti bumangon, iti anyaman, ana etibkulan tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Lorraine. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kaniti direksyon Virgie Paclay. Computer recording technician Leonard Rebutazo. Ken musical scoring Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Laika, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kunak no saanen a makabangon ti inak, gapo iti inaramid ti amak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Laika.
Dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anyamat ta. Talaga ka di asaan Di mo ang maniniwat ta tatang kananang ti mangmangag ko manipot dito salas. Tama ito rin na kami pa yan apanawan ni kanak ta. Saan ka kadya makawawat? Imbaga ka ruden, asaan ka ayatan? Iso ang palubusan ako na pumanaw. Rumarak dito'y kwarto. Takasaritak ida. Kababain ka dagiti ka aruba. Panaw mo ka na kami. Sigurado nga isuda man ang tipagchismisan dagiti ka aruba intun bigat. Ngam saan asikati ay ayatan? Kababay na talaga ti aramidan. Anya kayo umatan, nanang, tatang. Di kay ka di mabain. Rabiin nga magbinbinog kayo pa'y laang. Dahito ita nga inam. Di nakatpalubusan na pumanaw. Gapot at siyak pa'y laang ti asawam, Doming. Siyak tiin kasar mo. Huston ko nakmat. Mabalin ka di, tatang. Ipapigat yun ti pumanaw. Nakababain nga agbinbinog kayo katrabiin. Alangarod. Inton bigat ton, apumanawak. Nukunak nga awan ti pumanaw. Awan ti pumanaw. Abay nagsapa ka bimangon, Laika. Agluto akong tatang. Gan kayat kayo ang makasao. Kanya tibaga. Awan bibiyang kun. No kayat na kami napanawan ka ni nanang. Naumak matlangan iti kanayon niyo apa nagap-apa. Di pakpakaasik laang. Urayan niyo kumaarumwar ni nanang. Sakay pumanaw. Tapno saan na kayo ang makita. Sige nga, Rod. Dahil tati aramida. Ada ko madamagak, tatang. Kanya dahil ta. Talaga ka di asan kamin anapatag ka ni nanang kada kayo. Pasensya kan, Laika. Kabalan nyo mat siguro, ada kayo lang kininanang. Masikog kami ni Arlene. Kahit kaasin at nujaktak deran ti sikog na. Anya. Dahil tati agpaisok, anak ko. Sige nga ron, tatang. Panawan kayon, tamapanak pa'y agluto. Rimwari ni nanang, tatang. Darasan yun ti pumanaw. Sigurado asan na kayo apalubusan, numaabutan na kayo. Sige nga, Rod, anak ko. Nagpakadakon. Kaya dagsingsingpet ka kumaka na yun. Sapay la kuma. Tamaawat ni nanang. Inton maamuan na nga awanan ni tatang. Mas kay kayat kumatla nga pumanaw ni tatang. Namti ka na yun na masaksakitan ni nanang. Mas asyanak ka ni nanang. Ngam awan mat maramida. Sa dino ti ayan ni tatang mo? Pimanawan nanang. Abay, apinalubusang apimanaw. Di mat ko nakabantayam? Saan ang mabalin ang pumanaw ni tatang mo? Tadata ti pamilya na. Gusto ko man nanang. Awatan yun asaan tayon anapatag ka ni tatang. No si kakat ka ba ulam ama pukaw ti amam? Saan kanyak? Abay, asaan mo nga ingawid ti amam? Uray pa'y igawid ko. Ipilit na matlang ti pumanaw nanang. Kaputa masikog ka nun di babae na. Anya? Saan? Saan ang mabalin ang maadan iti sabali ang pamilya ti amam? Datalaang ti pamilya na! Saan nyo mat kumapagbalinan ang nakakaasi ti pag-iyo nanang? Adaak lang ditoy. Kabailan tayo nga uray awan ni tatang. Anya, nagawan mo na konsensya ni tatang mo. Tanaaramid na kayo apinanawan ka ni nanang mo. Wen nga Rod, kasanuak nga taitan. Saan matan nga agtrabaho ni nanang? Agin inom matlatan. Kasi kamat. Ibagamlaan, no at maitulong ko kan ka. Agyaman naklangan, Albert. Ngam, agaramid ak iti pamuspusan, tapno sa anak nga agsardang. Anya ngay taramidam. Umasidagak ka ni Mrs. Lopez. Tiyakin bala iti pagtrabahuan ni nanang. Barang kayat na siya kung tiagdalo si Jabalayda. Kasi kamat, maipasubukan nagtrabaho. Ayos lang, Albert. Kabaalak mat. Sanayak matan itirigat ti biyag.
Lukasta, talaga gayam apinanawan na kayon ti amam. Uwen, Lola. Kat, sa dino ti ayan ti inam. Jak matan bakit kita arumrumwar. Gaputa saanan arumrumwar ni Nana. Kasta. Anya nga rod ngay ti aramiden na di tabalayaw. Agin inom ka na yun, Lola. Di pa yan mangmangan. Anya, ay kat, sa dino nga rod ti papanam. Mapanak iti ayan ni Mrs. Lopez, Lola. Anya ti aramidem ijay. Amang ano kaya't naasaklangan ti agdalos iti balay na. Tasaan matan ama kapan agdalos ni Nanang. Tagin inom matlangan ti aramiden na. Ay, uunay matan ni Nanang mo. Pasensya kan, apok. Awan maitulong ko kanika. Amomat nga umanay la para kanyak ti pensyon ko. Isu nga ano usam ti agtrabaho. Uwen, Lola, maawatan kayo man. Napigsa akmatan nga agtrabaho. Ala nga rod, padasam ti mapan iti ayaan ni Mrs. Lopez. Tamapan ko man kasarita ti inam. Sige man nga rod, Lola. Amangan mo da kayo ti denggan na. Imbag man ta imay kalay ka. Apay asaan nga imay ni Nanang mo idinapalabas alawas. Pasensya kayon, Mrs. Lopez. Ada ngamin parikot ni Nanang. Agin inom matlatan ti aramiden na. Apay, agtultuloy pay laang agar aramid iti kalukwan ti amam. Amuyo gayam ti may papan iti dayta, Mrs. Lopez. Naistorya kanyak ti inam. Kinapudno na. Awanan ni tatang. Simurutan iti babae na. Dayta ti makagapo. No apay asaan ang nakaumay ni Nanang. No mabalin. Siyak pay lang ko mati sumukat ka ni Nanang nga agdalos dito'y balayo. Anya, kabaalam ka di? Kabailak, Mrs. Lopez. Siyak mati agdaldalos si Jebalay. Ala, sabagay, awan mo't laang sabali ang maibaon ko nga agdalos. Imbaglaangan ata imay ka. Agyamanak, Mrs. Lopez. Ato yung titangdan mo ang nagdalos, Laika. Agyamanak, Mrs. Lopez. Ninayunak latan titangdan mo. Tama gustuak mo ti panagdalos mo. Kantap no adda aramatam iti panagadal mo. Agyamanak unay, Mrs. Lopez. Aywan gayam. Adain sa ganak nga iyawid mo amakan. Mapan mo alaan iti lamisaan. Ha? Sobra titangdan ko. Kan ada pa iyawid ko amakan. Nakababain mat kada kayo, Mrs. Lopez. Tapno saan kan nga agluto, inton agawid ka. Kinunamot nga agin inumlat tanter aramidan ti inang. Nanang, bumangon kayo kuman. Mangantayon. Adawit ko amakan. Ay, ne. Ada ka madgaya man, anak ko. Wan, Nanang. Umay kayo tamangantayon. Pasensyakan kanyak, anak ko. Maladingitan naklaang. Gapu iti panang panaw ni tatang mo kadatan. Maawatan kayo mat, Nanang. Ngam ti rumbang apanunutan ta ita. No kasano ang mga barwanan ta nga awanan ni tatang. Nalawlawaganan ti panunot ko. Idi kinasaunak ni Nanang. Saan ka amadanagan, anak ko? Saan ka abaybayan? Inton bigat matlaang. Mapanak agangkat itilakok anak natang. Kan kompormidita. Agi sursurak itilakok. Isyaklat ta nga rodan ti agtuloy nga agtrabaho ka ni Mrs. Lopez, Nanang. Kabaalam ka di, anak ko? Wan, Nanang. Kabaalam. Kasta, nakaamiris mitlangan ni Nanang mo? Wan, Albert. Kunaklakit din no agnanayo na nakasjay ni Nanang. Sikat ti agbalin ang nakakaasi. No bilang tasan ang nakaamiris ni Nanang mo. Wan nga rod Kunakpaikit din no sa anak ang makapagtuloy nga agadal. Ay, gayam. Awan ka din ti damag mo ka ni tatang mo? Awanan?
Jak amon no sa dino ti ayan na ita. Si kamot gayam, Laika. Apay anak ka umay ka. Ada ipadigo kasi daan niyo, Lola. Si kakit di imot apok. Nagtaktak ka pa'y laag. Isupay ko maasidaan nyo kaninanang mo. Ada na ba ti asidaan mi, Lola? Nakaado ka no itinaglakwan ni Nanang. Isuan nakagatang itinaimas amasida. Kat imbaon nak nga umay kayo padiguan. Baglakit din ka nagbalbaliw, jay inam. Gapo kada kayo, Lola. No saan nyo binagbagaan? Saan ko maanagbaliw ni Nanang? Ay, talaga akinunsin siyak, jay inam. Kat imbaglaan nga, tadim ngagmaut. Day tangarod ti pagyamyamahanak ita, Lola. Ita, ta nakagraduar kan iti high school. Anya akurso ti plano nga alaan. No kasta, agadalak iti kolehiyo, Nanang? Kat syempre, anak ko. Iti talo atawan anagisursursurak iti nateng. Nakaurnongak mat Kat among kadi. Adda pwesto nga alaek. Tapno sa anak ko nga agisursursur. Agpaiso, Nanang? Wen, anak ko. Uray syakmat, Nanang. Adamat basit nga urnong ko iti agtultuloy apa nagtrab-trabahok iti balay ni Mrs. Lopez. Idulin mo lata, anak ko. Tapno addan to usarem no agkasapulan ka. May salangan na tawan. Agpadatan nga graduar iti college. Ano maging gaita? Hindi nagpaila sinumbatan. Apay, saan ka din ang makauray? Agurayak. Uray mabayag. Basta dalaki di mauray ko, O sige. Saan ka pa sumbatan? Ngam, ipanamnamak kan ka nga da mauray mo kanya. Agyaman naglay ka. Uray sa anak asinumbatan. Tinapatag. At danam na maag. Sapay lang ko, ma. Ta saan ka matakaslakan ni Tatang? Saan ka madanagan? Jack tutumulad ka ni Tatang mo. Amangan kitdian o sika? Jack to pulos tuladan ni Tatang ko anya. Ni Nanang ti malaa. Bilibak mat ngagpaiso ka ni Nanang mo niya. Manipod pinanawan na kayo ni Tatang mo. Saanan anak asawa pay? Wan gaputa siya kung tinagbalin aragsak ni Nanang. Saan ka madanagan? Uray nagkasartan ton. Saan ta baybayan ni Nanang mo? Isurutan to, iti amin na papananta. Rumbang laang anya. Aguray ka man. Apay akasang adagusan ti saritaan. Kat di ka pa'y matsinong batan. Uray tanam na maagmat asong batan naktumatlaang. Anak ko, kumusta ti panagadal mo? Okay lang, matnanang. Ada ko maibagak kada kayo. Anya dayta? Okay lang kada kayo no maki-boyfriend akon? Apay, ada ka din magustuam alalaki? No, ibagak ngay nga dan. Basta tinapatag, anak ko. Tipilyam alalaki. Jay di nakanto pasakitan, akas iti amam. Panagkunakat, di to pasaktan ni Albert, Nanang. Ha? Ni Albert kunam? Jay inyam ammum idi kanyak, idi high school kapay? Uwan, Nanang. No kasta. Nagar-aram kan kanday jay, idi high school kayo pay? Saan, Nanang? Gayam ko laan. Ngam idiada kami iti college. Isunti pa nagaram na kanya. Ala, makaamo ka anak ko. At least, amo munti ugali day dyan nga Albert. Tanabayag kayo kat nga rudan nga agam amo.
No kasta. Okay lang kada kayo nasong bata kon? Saan kumitkit di nga iparit, anak ko? Basta tinapatag, amom telimitasyon mo. Ita, agpada kamin ang nakagraduar kini Albert, Mr. Lonely. Kat maragsakan hak, gapo ta nakatumpungak, iti nasingpet a lalaki. Gapo ta oray ti inak, kat nagbalin ang napatagmet ken kuana. Kat karaman latta ti inak, iti amin a plano na, para iti masakbayan mi. Ito'y pagayam mo, Laika. Agyaman ak pagayam Laika, iti dati apakasaritaam, ket ti makunak, uray malas ti inam, itinagan ni ayat, ta swerte matken ka, nga anak na. Ken, iti agbalin to, nga asawam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Laika, manipod probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Rebutazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.